laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها إن يتي الله تبارك وتعالى oɗo jomiraɗo taguɗo neɗɗanke on o addimo ka aduna ɗo tawi o addiralimo si wona fi o rewmo o waɗanimo kala noneji ko kanko neɗɗanke on o haton jini e muɗum immorde e gurdam moƴƴudan e taggu labangu o tagi neɗɗanke on o moƴƴini fi makko o fotinimo o labinimo o waɗimo fi ahsani taqwimin ko ɓuri moƴƴude e fondidirgol o tagi neɗɗanke on o gayni o suuɓimo kadi o teddinimo o wi walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fi lbarri walbahr wa razaqnahum min altayibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila o teddini neɗɗanke on ha o gayni o yilti o suɓimo kadi o ɓurnimo e ko ɓuri ɗuɗude kanko allahu tabaraka wa taala ko tagi kon en yettimo kanko allahu tabaraka wa taala en juuli en elaɗo makko muhammadin sallallahu alayhi wa sallama on mo tawi nangue ngen arali e hoore neɗɗanke ɓurɗo on ɗon moƴƴude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam make ana sayidu waladi adama wala fakhra komin woni koho kala ɓiɗɗo adama ko alda noon e mantagol oɗo mo allahu subhanahu wa taala suɓi waɗimo sakkitiɗo e annabaɓe waɗimo almamijo nelaɓe o wi wama kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasula allahi wa khatama annabiyin kanko waɗa sakkitode e annabaɓɓen oɗo mo allahu subhanahu wa ta'ala manti o mantiri mo tere makko ɗen gotal gotal o wiya wama zaga albasaru wama taga gite ɗen o ñaaki ɗe feƴƴitali e ko darete kon o wiya wama kadaba alfuadu ma ra'a ɓernde nde yeddali ko yi kon o wiya wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu min andinalimo gimɗi hananamo nde o yima o hawtitanimo ɗum ɗo fof nokku gotum o inni wa innaka la ala khuluqin azimin pellete a woni e dow jikku mawnuɗo o wi si en jokki oɗo en feewi in tuti'uhu tahtadu son ɗoftike muhammadu on feewi kon ɗum woni ko lundi ɗum ɗon kon mo yeddi on ɗon o halkike o wi wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. hannana gondindo gorko e gondindo sonnajo nde Allah e nelaɗo mum o ñawata wiya yo hunde ne waɗo nde latantoɓe ɗon suɓagol ɓe wiya ɗum ɗo no hawrani men ɗum ɗo hawranamen ɗum ɗo meɗen fotti e mum ɗum ɗo men ƴettali ɗum ɗo no labanamen ɗum ɗo men townata. hananaɓe nde ɓe suɓo sabu tabiti kala lundiɗo Allah e nelaɗo mum on haray majjere nden o majji majjere feeñude nde suuɗaki. musibe julɓe Allahu tabaraka wa ta'ala o tagi neɗɗanke on o waɗanimo nanɗe o waɗanimo giiɗe o waɗanimo kara o waɗanimo sokeje o waɗanimo tundaje o waɗanimo fondo o waɗanimo sala. woleji makko ɗin koko nanira bi mana noppi makko ɗin koko nanira o famira o haajitora konngudi Allahu tabaraka wa ta'ala e nelaɗo makko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. kolongaje makko ɗen gite makko ɗen koko yiira o anda ko woni e yaade o anda ko woni e wadde o taskitora ɗum o waɗanimo gite goo ka nder ɓernde yiyayɗe goonga on jaɓa o wi innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. goɗɗe goono ka nder ɓernde ko ɗen ɗon yiyata goonga on ɗe jaɓa si ɗen ɗon saliki haray alaali on boni. ko ɗum waɗi si nelaɗo maaki wa inna fi ljasadi mudghatan ida salahat salaha aljasadu kulluh wa ida fasadat fasada aljasadu kulluh ala wa hiya alqalb. wohino ka nder ɓanndu huyre si nde ɗo moƴƴi haray ɓanndu num fof moƴƴi si nde e boni ɓanndu num fof boni wo ala faame ko ɗum ɗo wiyete ɓernde nden. hino jeeya e tere ko Allahu tabaraka wa ta'ala tagani neɗɗanke on hunduko kon karaho kon ko yewtirte kon ko ɗo non hunduko pullo fuuta inni hunduko ko hendoko ko ya jogo ko ha satta ken sina ɗum ko naadoyte ka yaltata. pullo fuuta wi jungo ma ngon no naade nokkugoo hundukon yaltine koyngal ngal naade hundukon yaltine kono si hundukon naadima yaltintama si wona hunduko sifa makko. neɗɗo on yo jogo hunduko makko kon o miijito ko o wowlata kon o taskito ko o wowlata kon ɗo e o wowlude sabu si o wowli o landitoyte ɗum yawma alqiyama. Allah wi ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. o tuttata konngol ka hunduko makko ɗo si wona malaikaɓe ɗiɗono ɗon raqibe atid ko ɓe ɗo ɗiɗo woni windude ko wonɗa e wolde ko. kala ko winda a landitoyte fi mum yawma alqiyama. Allah no ɓanginanma alhaaliji ma ɗin fof ɗo no woodi wonduɓe e maɗa wonɓe ƴettude alhaaliji ko wuruɗa e dow mum kon. o holluma wondema gite maɗen e noppi maɗin e ɓernde maɗen ɗum fof landitoyte. inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. o wi ka wonɗa e yaade ɗo juuɗe maɗen e koyɗe maɗen kadi ɗum ɗo kadi wowloyay yeeso maɗa imma qirritanoma e dow moƴƴere ma seedito e dow maɗa e dow bone. Allah subhanahu wa ta'ala wi nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. men fermay kundule maɓɓe ɗen men lando juuɗe maɓɓe ɗen ɗe wowla koyɗe ɗen qirrito seedito pellette Allah men wanno hunde kaari. tawi hattali e ɗum leydi ndin ka wonɗa e yaade ɗon ndin kadi wowloyay ta ndaaru fi ndi deƴƴi hannde ɗa amude e mayri ɗa kurbitude ɗa fijude ballon ɗa fijude basket ɗa wadde volleyball ɗa wadde tennis ɗa wadde kala ko watta ɗa entrainade karate e hoore mayri hiɗa waɗde ko moƴƴi e hoore mayri ɗa yamirde ko ɗa haɗude ko boni e hoore mayri ɗa janngude qur'ana e hoore mayri ɗa wadde muhadara e hoore mayri hindi deƴƴi hok يوم القيامة وولوي الذي إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها
bay rasul sallallahu alaihi wasallam janti ke dun do sahaba be landiti wama akhbaruha kon woni khabaruji lendin rasul sallallahu alaihi wasallam maki ndi sifoy to ko mojje ko boni ko fejje hore mari kon fap jaka yo neddanke no wada monito himo aina himo hiwa himo kipa yo gollutun kanko i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ko dun do Allah tabaraka wa taala wi kanir Qur'an golletun Allah no suti nela don seedo to jama on kadi do wonde mabbe be andi kon du won do gollude hakkunde ko mojje ko boni ko do hundu ko maada musido juldo baytunga andi alandi toyte dido fiyakuji fop haray jogito hundu ko makon wakilo jogito da ko wakilo haranyo ali hara yennali hara aybinali hara jasinali hara wikkaki hara hudali sina dum wontano de tana nelaado sallallahu alaihi wasallam wasi sahaba be yobe rento ko be wolta kon be wi'ani sayyidina muadh ibn jabal be wi kuffa anka hada be wi jogo e madan dun ko terangal wietengal dengal be wi jogo ngaal kolbu ngaal jogo ngal hasata ken tawoluye ko yidawo jogo ngal hasata ken sayyidina muadh ibn jabal be maki wa hal وإنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله إني نلادو الله نانغيتيرو ياين كو وندن wolde kon do o halaji do tum Allah nangitiro yayin dun do nelaado sallallahu alaihi wasallam be maki wa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa bihasaidi alsinatihim ene ko be adori wiugol ko thakilat ka ummuka ya Muaz nene ma wasima yo Muaz wa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim ene yimbe ben hippiroyte gecce mabbe den kander yite be gure ma njubuji mabbe din kander yite be gure si wona ko woni faggitade dun den de mabbe den kon ko ngal do ko ngal hudata ko ngal yennata ko ngal aybinta ko ngal jasinta ko ngal njatoto ko ngal yimata ko ngal non kadi wadata al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ko ngal yamirta ko moddi ko ngal hadata ko boni ko ngal wajoto ko ngal noddinta ko ngal julnata ko ngal jangata Qur'an ko ngal hunjoto hadith ngal janga hadiseje den ngal fenyina ko ngal tafsirata Qur'an ko ngal modjoto e yimbe ko ngal labanta yimbe reedu ko ngal do modjintinta hakkunde habobe lisanuka silahun dhul haddaini dengal mangal ko labi kimbelndi didi ma ko jogoram mo belndi didi ma ko ala mo belndi didi o hettira e cende den fo sana biringal ka mojjiri do mojji sana biringal ka boni don ko awoni lorude hore ma jogo ngal ko ngal do woni moƴƴintinde hakkunde yimɓe haɓuɓe rasul sallallahu alaihi wasallam maki e hadith juutuɗo seeɗa ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum be maki afshu salama bainakum on accata mi yeto goɗɗum si o waɗi ɗum hakkundeji mon on welda yurmodiron yiɗidiron ɓeyni yeto men nelaɗo maki sakite hiwrandu hakkundeji mon assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah kangal woni gollude ɗum janto nema Allahu tabaraka wa ta'ala on yettamo nde tawi an hila wawi wowlude no wotto goɗɗo ko mbobojo mo wawata wowlude few kono ngal ko kangal kadi nyo'ata yimɓe ɓen ngal yiya ɗo goɗɗo hara mo waɗi bone hara ko bone ko gonga tigiri mo waɗi bone on fes o jooɗoɗa goɗɗo yiyamo o yewtida e ɗimmojo makko o ngasiɗa andi o haraɗa anduno o a gollidetano yo o ko boni kon o ko jiiɓi kon o ko waɗi ni wattitiri ni kon o sifo ellaji oya ɗin fop nelaɗo maki ɗum ɗo dagaki no harmi ñoore nden no harmi
ta ñow sa ñoyi goɗɗo ara ya yeebi golle maɗen karamo ko ɓe wi woosi tawi goɗɗo ma o ño'a tawi feere ala feccere feere ala ko ma tum o ño'a ɓeni yo ñow nene makko e ɓen makko wo fiyon num wo sabu julde makko nden zakka makko on korka makko kam sadakaji ɗin moƴƴereji makko ɗin fof hara awa bete ko ɓeeɗo yahani hara ko ɓeeɗo bete hettota moƴƴereji makko ɗin sabu ko kamɓe jibinimo hara na goɗɗo goo janano duɗul woni e hendademo moƴƴereji ɗin par ce que si a ñoyi goɗɗo a wowlimo ko boni moƴƴereji ma ɗin kaka makko kanko woni e yaade ha ñande moƴƴereji ma ɗin lani few si lutta few boneji makko ɗin iwra ton arta ka maɗa hara noon ko kanko waɗi goy hara ko waɗi kon kadi no boni goy hara ko ɗum wonɗa e wolude ko ñoore ni ko ɗum nelaɗo firani sahabaɓe goɗɗo golandi tawi noon ko wola kon harano e makko nelaɗo maaki ɗum ɗon ko ñoore ɓenni so tawi no woni ko wola kon ala e makko nelaɗo maaki haray ko fenade tawi ko wowla kon e makko o wonda e mum haray ko fenade tawi ko wowla kon e makko ko goonga haray ko ñoore hara noon kadi koko boni o waɗi hara kadi ko ɗum wowla joggo wunduko makko par ce que ɗum fof no notede no windede yawmal qiyama kay ta sikkude a hendoyta ko ɗum ɗo a hendoyto a yiyo yayi a jonnete wiyeɗa ya janngu allah wi kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa binafsika alyawma alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadhillu alayha wala taziru waziratun wizra ukhra kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih kala neɗɗo men fali talkurukuɗe makko ndun kadi hane makko ɗo wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura ɓe yaltinanamo deftere yawma alqiyama nde waalo yeeso makko hara nde on mbaka goy tande fonta ɗon ha laaɓi poso darana hoore makko anda way ɗum ɗo ko min gollunoɗo ɓeyna janngu noon ko gollunoɗa kon yonima hoore maɗa hasbugol hoore ma watan ila dey e ko wolta kon zakkaji maɗin korka ma kan julde ma nden nafilo jemma moƴƴereji maɗin laaɓugol maɗa e jokkagol enɗan e ɗipiji ɗo fof mawdita goɗɗo rondo ɗum ɗo yaada e mum ta ko an yangani haray koye perdi wonɗa seydna ali ibne abi talib radiallahu anhu ɓe maki wota goɗɗo townu ɗengal mum ngal o wallina ngal ley ɗengal ngal ɓuuɓa si wona hara ko inde allah o janti ma o moƴƴini hakkude haɓuɓe sina ɗum o nisoyay ɗum yawmal qiyama Allah wi ka Qur'an la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wota wowlu hunde ko alana gandal muɗum ngal ɗengal no bonnidiri hakkude yimɓe ɗuɗuɓe e ɗo goɗɗo hara mo andi oɗa himo yiɗimo fes ɗimmo makko on kanko e oɗa welda heɓe haɓi ɗimmo makko on ara wiyamo mbarin ayi oɗa o moƴƴa few jikku makko on ko boni ko sifa mum ɗuɗa min ko ni men gollidiriri wona sabu an kadi añira o ko alana dalil mum par ce que kanko na onon ɗiɗo gollidi hay so tawi o bonike e oto kono an o bonaki e maɗa jogomo ko moƴƴo ha ñande o boni e ma'a ma jogomo ko moƴƴo ha ñande feñamma vraiment oɗo na moƴƴoni ko ɗum waɗi karamo ko ɓemɓe wi wo ko ya ɗaɓɓi tan on tigi alternative yaltirgal toujours sa yimo ko adotoɗa yiide e makko ko ya jikkirmo jikku moƴƴo ha yiramo ko lundi ɗum kono de ke an ɗimmo ma o wi oɗo ko bonɗo an kadi yaha wiya ko bonɗo hara alana dalilu muɗum tano ha ande o bonake ma tano gasa hara ɗimmo ma on kañum bonino e makko tode ari noon wulliti e hoore maɗa tawana gonga laawol kisal laawol peewal e ɓal
wattanjina jogo hunduko maako si tawi a jogaaki koɗo ko nambete ko fi on ɗum noon kala ko wowluɗa ka hoore leydi ɗo boni o moƴƴi o no winda yawmal qiyamale a feƴƴata yaha aljanna si wona maako dete fi ɗum ndaaru sonnaɓe ŋakkundeji maɓɓe ko ɓe woni e jiiɓude dewle ɗen kon kono woni sabu ɓe yahay ɓe daroda gorejo maɓɓe ara ɓe hoɗidi ɓe yaha ɓe namo ma en ɗo talan ɗo nokkugo ɓe naata ka nder suudu o yaltina bamakoji o yaltina vaxe e grate e udin Addis Abeba Sotiba o wallina fof ka danki o ina ko ɗum ɗo modi an sodanilan ndara nan ɗo ko ɓuri labede ko mi ƴetta ɗum ɗon min tode ɗiɗo ɗi welatalan tode ɗiɗon falaka ɗum tode ɗiɗo ɓe sodu ɗum tumɓe addi ta o mantantomo woni o huɓɓa jahannama ka nder suudu ma ɓeygu ma yiya ɗum ɗon an no gasa nden ñande 20 000 francs a laafi ko hirtoron o arta ka suudu o jooɗo o fanka an iwoya golle arta bimbi ko wayrunoɗa hari ɗon weldi artoya jemma tawa sukkar wontino ñamako tugginamo haala o jooɗo o jokka haaju makko nelamo o salo ko on waɗi o posonanoma sabu won diɓɓe bomɓe ko wiyete kon qurana o suu anglais ɓen ko ɗum ɓe wiyata beware of bad friends mi rentinima e won diɓɓe bomɓe nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko ɗum maaki aljalisu so waljalisu salih ka nafikhil kiri wa hamilil misk won diɗɗo bonɗo e won diɗɗo moƴƴuɗo no waywa yeeyowo parfum e wifowo biwɗi kasi yakeɓe ɓe yeeyowo parfum o oyma okkore ma o yeeye ma so okkorali ma o yeeyali ma heɓa immorde makko uure ngol welaygol ma yiiɗa yon yaadu tu ko noon won diɗɗo moƴƴo way won diɗɗo bonɗo ko si a yahi a jooɗike takko makko mo wifude biwɗiɗi pette yite ɗe yahe ma sunna dolokke ma o si sunnali dolokke ma o oyo were nden no warde ma ngulendi ndi si ɗum waɗali lakkere makko e bargol kanugol ngol iwa e makko ara e ma won diɗɗo bonɗo ko noon wayi o posonayi ko ɗum ɗo naadi Fir'auna yiite ngol ɗengal makko ɗo Fir'auna wiwno yimɓe mum ɓen ma alimtu lakum min ilahin gayri Allah wi goo ko wi ko mi andana o reweteɗo si wona min goy o yilti o wi ana rabbukumul a'la ko min woni jooma mon mawɗon Allah wi noon fa akhadahu llahu nakala al akhirati wal ula ko nde o feññinno kongo ngolo nanga numurudu ko ɗum nangu noon kanko e annabi Ibrahima ɓe waddu yewtere annabi Ibrahima inni rabbi alladhi yuhyi wa yumitu joomi an ko woni wurnowo wara o inni ana uhyi wa umitu min kadi wurnaymi waray o inni awa fa inna allaha yati bishamsi min almashriqi fati biha min almaghribi on tuma o wi fa buhita alladhi kafara tawi ɗo on andi ɗum ɗo gayenta par ce que o yittirta nangue kange mutirta toon o artirangue kange fuɗɗirta toon ɗo on no heccimo ngol ɗo konngol musidɓe julɓe ngal ɗengal ko ngal naadi iblisa yiite ko ngal waɗi ha Allah huɗimo may Allah wi usjudu li adama fasajadu illa iblisa nokku go wi kana min aljinni fa fasaka an amri rabbi nokku go inni wastakbara wa kana min alkafirina o inni a asjudu liman khalaqta tina ene mi sujjanay ɗum ko taguɗa immorde lopal ana khairum minhu min miɗo ɓuri o moƴƴude few khalaqtahu min tinin a tagimo e lopal wa khalaqtani min narin min ko yiite taguɗa ala konngol mawnintinare wadduno o halki Allah huɗimo la'anahu llahu Allah huɗimo wa qala la attakhidanna o wi mi joggi toto
immorde yimɓe maɓe honɗum nasiban mafruda. kadhalika oɗo qaruna ko on probléme o heɓuno hakkude makko e annabi Musa. ɓay yimɓe ɓe wimo annabi e on no wiyete qaruna Allah hokkima ɓural ɗuɗunga yettum jarnum kono noon ara yejjitali kadi nafoore ko Allah waɗanma kon ka aduna ɗo. wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka. moƴƴinir noon no Allah moƴƴiniri e moma noon, no Allah moƴƴori e ma noon moƴƴinirir noon. kono o jaabinoɓe wi innama utituhu ala ilmin indi, min komi jonnandi jawdi ko famugol am business. ko ɗum waɗi simi heɓi ndigoy milla wawi économie voilà. on sikko ko Allah jonnimi ɗum komi wawɗo ñeñingol jogitagol andugol no waɗirte business ko ɗum ɗuɗɗini jawdi andin. Allah ini aha fa khasafna bihi wa bidarihi l arda. on tuma men inni awa leydi seeko moɗamo fof kanko o jawdi makko ko innori kon fof o fof o mutika nder leydi na o wawi business. bappanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum halkiɓe, ko ɗum woni saabu ha ɓe nato yiite ɓe gollani dina kamɓe defandi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam min chattal wasail, noneji ɗin fop no defandirte noon ɓe defandi rasul sallllahu alayhi wa sallam. akhiran nelaɗo maki ya ammu qul la ilaha illa llah uhajju laka bihi inda allahi yawma alqiyama. bappa wiw la ilaha illa llah tum mi ƴettangol ɗo mi daroyo yeeso Allah mi jeejani ha nata aljanna. ɓe kusi ɗon ha wagutu on raɓɓiɗi pot o wowli konngol gotol o memo e jahannama o luttoy nder ton o wi amutu ala dini abai, mi maya ye dina babiraɓe amɓe. Allah ini ko haɗo lanni o maye dow ɗum ɗon o naati yite luttoy ton. pay kun annabi nuhu kum ko ɗum ɗo halkimo ngol konngol ngal ɗengal ko ɗum halkimo jogo hunduko makko watta ila e makko. baba e makko nodde islam o salinotade, baba e makko lesi lana kam ɓe ari ɓe jalgitude ɓe. kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharuna. ɗon jalgitude men ɗo kono minen kadi min jalgitoyayon. ɓe ara ɓe rewa ɓe no he mawɗon noddiya ronko e ɓude ko notomo womo lesude lana e tumbere jorndi on to tan jiniɗa ɗo ndiyan ɓe sabotam ni gasi on anda wa alam min allahi ma la ta'lamuna. milla andi ka Allah ko on anda ono. annabi nuhu no andi ndiyan ɗan aray ndiyan iwra e dow ga goɗɗan tubbitoto ka leydi ɗan fotta par ce que neluɗomo on ko kañum watta ɗum ɗo. ɗo ko sahara tumbere sahara Allah no wawi wattude ɗo baharu joni joni ɓe famali ɗum. Allah wiyanimo wa yasna'u al-fulka kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru min. Allah wimo si o gayni non lesude laana kan wasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn o wi wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawlu minhum wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. seeda beni jabuno annabi no tayib aroy non ka programme on hewti ɗon o wi pay ko makko kum ya bunayyar kam ma'ana ko ayo ɓiɗɗo an ar jawda men kalana sabu daɗirgal alana goto ande sina jawɗo kalana ɗo pay ko gonno wino ko innali awayo baba mi nani mi jaɓi o ari o naati o inni sa awi ila jabalin yasimuni min alma'i jawya e fello ngolo dandami lan e ndiyam ɗan qala la asima alyawma min amrillah. daɗo wala hande e yamirore Allah nen ɗum ko lette makko ɗe illa man rahim sina ummo Allah yurma o wi fa hala baynahuma almawju fa kana min almughraqina. mollonde ndiyan ari feƴƴi hakkunde annabi nuhu e ɓiɗɗo mum honta e ɓe renidirta. Allah wippi ɓiɗɗo makko on ferimo ka nder ndiyan halkimo fes jogo ko. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki wa inna ahadakum la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan wa inna ahadakum la yatakallamu bi kalimatin min mardati llahi la yulqi laha balan. o goɗɗo e moɗon no wowla konngol immorde e welaye Allah hara haqqille makko yata ton fes o natiroyangol aljanna. wa inna ahadakum goɗɗo e mon kadi
لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا goddo e mon kay no wowla kongol immorde tikkere Allah o ukkiro e dun don ka der yite ka wirata duubi cappande jeddi harahimo yaade kongol sama kala ni tu o wowla ngol e do pagay wayna ko awa kongol do heli dewle den kongol njatoto rewbe yimbe ben ko hunduko do bonni hoolareji din hakkude jama inshallah jonne la 1 million jango mi artiro yaymo wonto ya do lewru lebbi didi hitande aron yidata ha wobbe go wi joni si goddo wi ma inshallah jontete ta jonno mo fe Allahul musta'an gol kongol ma ko hunduko ma ngal dengal kundo adina baraji din ko dum do addi en dan boni en dan taji yiya goddo no yaaw jaato sonnaajo goddo be wonda o bonnamo dewgal o hebinamo en dan taja yurmenden iwa holarnden iwa dum do fo bona sabu nga parce que ko ngal do danti debbo o jabi ko ngal kadi woni sabu ha tawi musicien jonno nato de kander yite tawa musique ko fodde no fijinede ka hore leydi do himo lettede ha nyande o dannina nela do maki man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha kala sunnindo sunna mojo himo mari joddi modum e joddi kala golludum no kala sunnindo sunna bondo himo mari bakkato modum e bakkato kala golludo dum don baawo makko Bob Marley haram wawno artude hande o yeto jama yobe darto e wadangol mo anniversaire o waden taki master o wawta ko hundu ko do jogo ko sina dum ko kolmboyte nokku go ka wawata yaltude yalla burto en wallude yalla yurme sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد سيغوت أري كما فوتيك نيودي غوتو كما سالو تجنت تومفيم sasakake mo do dartinda mo do haduda mo do haraya wallalim parce go himo perdude golleji makko moƴƴi ɗiɗi himo perdude tuubu buye makko on parce sa ño'i goddo sa tuubo yi a rewtay kala ka wowlunoda inde makko den bonnuda jododa e ben wowlida e makko be inde makko moƴƴere ha be holo wondema ko adinoda wolde konko fenande ko dum do woni gonga sina dum nyande daro e do yawmal qiyama yeso Allah an a wuddoyta tatio mo ño'i goddo yeso ma anunnanimo o ño'oyte yeso goddo go nayi on o liɓay hutare hakkunde ma e mo womma e wolande fimo parce que hari an andamo anda secret makko fiu an ko yidamo ka kene ko neddo moƴƴo oɗa yetima jikkuji makko bonɗi go'o tawale kadi ko gongaji ko woni wolde konko gonga kono ko ñoore o yewti ɗin jikkuji bonɗi tawa yiyayoya tun ko ɗin adotoɗa andude haysi goɗɗo noddoyima ina ene kaari ɗa andi kaarijo on ila gandem miɗo falano addude mo ka magasin am min golloda bayna am fena o min min gollodali
kono kaarijo yeeti kelango moƴƴa ayi a sakkike mo e ko heɓayno sabu on ɗum sabu ñoore nde oya ño'imo nde kama nde sahaba ɓe arayno si ɓe falama yewtude nelaɗo fi woɓɓe goo ɓe fuɗɗoto wolde nelaɗo ene walline min miɗo faala yaltude hakkundeji mo on haralan hisi bimana harami hutaki goto par ce que fudde goɗɗo anda gundoji maɗi haray mo hoolima en wallahi le ala mo ala ella on ala mo ala ella on ala hay goto sekkitanoytake pullo futano wi woosi a yurnike giɗo ma ha a yiyayi e makko ko mette ma a yurno goɗɗo terto mo kaw won ɗon ñawiramo ko feeñi kon ñande yirɗamo contraire on wi'ami yirimo ɗo komi sikkano e makko kadi ɗon kadi ƴettanamo ɗon kadi ganto ametti fi non goy kono ƴettanamo ɗon immédiatement ganto wiyano gasa hande o yejjitu ma hara o falju ma ɗo tigi tigi seytane ƴawlike mo tun o waɗi ɗum ɗo kono min wallahi gila mi andimo mi andiramo sifa ɗum ɗo inna yo Allah yafanomo hara hay kalimo kadi few sabuna si a haykimo o perday par ce que si a haykimo o heɓoyta laaɓanomo reedu yittamo e bone mo wonno e mum donc ya yiɗanmo moƴƴere kadi en même temps na ya dogumo cheikh Ousaymin rahimahullahu taala ɓe maki sa yi goɗɗo no waɗa bone na ya haynumo o halko na noon kadi ya wikkomo ko ya ɓannitumo hollamo ella makko wiyamo ɗum ɗo si a waɗi de inde ma nden bonay sa waɗi de jahuma o yanay sa waɗi de yaray ni conséquences on repercussion noon ko ɗum ɗo waɗoyta bimana natija ko aroyta ko yeeso ko ɗum ɗo fi noon ta heɓu ɗum rento min noon mi laaɓane to reedu min mi yayi hara kadi a wolanali goɗɗo mara hakkunde mon onon ɗiɗo tum si o acci alhamdulillah so accali jango kanko nde probléme on no saaƴi to yahi hoore makko o ndaroyto ina wallahi o laaɓananno reedu a feloytama kono enen ko ɗo woni probléme men o hiɗe wondi e goɗɗo fodde en anda ella makko ñande waɗi faljere wootere en dampay mo hayken mo harminen hay ko julnata harminen hay ko waajoto harminen hay ko ñamata harminen pijji ɗin fof ɗum ɗo ko faljere ni neɗɗo ala mo faljata ala mo woppata lawol ngol ala mo handa e waajede nelaɗo ƴetti exemple e juuɗe nene Musalama ɓe laaɓaniɓe reedu nelaɗo ƴetti ɓayna waayu nelaɗo formi sahabaɓe e guere goɗɗo landiɓe ko waayu ni ka ko feere ma an tum ɓeni ko feere amin tum ɓeni awata en waɗirni waɗiren ni ala mo tukketake kadi nene Aisha tukkama wonde man waɗi zina ɓeygu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no kasara on bone mo andirnoɗamo mo waɗuno hara tuubino e makko laaɓino neeɓi hakkude makko e Allah kono an anda yettamo ɗo jogoramo ɓaawo jungo ha joni tawa kanko e Allah ɓe welditino neeɓi hara an anda ɗum tawi ko on tigi anda ko ɗum o watta jemma no gasa ñalorma ɗo a yimo e faljere ɗo no gasa jemma o walay juulude o wulla yeeso Allah o toro Allah yo Allah ƴawnumo e o bone hara an anda tawa Allah no jaɓandemo ɗum ɗon an hiɗa hukki to e ñowgol mum gasa o waɗino piiwum gotum pet weltin kun Allah wiya mi yaafike ma ha maya a naata e aljanna ɗum ɗa komi waɗirno ko jarri bagol ma fiino mi ɗuytirane zunubaji maɗi mi yaafike ma few an noon joɗɗa noon nanga e ñowgol on he ɗum ko ñolɗum noon taw jokku ɗum aqida mum mayi no neeɓi ko an itta ko peesa aqidaji yimɓe ɓen kaari naata e aljanna kaari natata laawol kisal ko laawol wattanen yila e ɗi piiji ta yurni to neɗɗo accitumo no woniri noon si o falji a yi'i noddu mo wasiyoɗamo yeetoɗamo ko moƴƴi kon o haɗi to si o jaɓali toranomo Allah yo Allah dandumo bone ɗum ɗo fiyon ɗum ko noon wawnoɗa an kadi aranu Allah wi kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu aleykum onon kaygoy ko noon wawno ɗon
Allah neminir on tungo do islam o jawni on e on bone do ma o dandi on wadugol sifa dum do fotan wallito sheytane hore siddo mon on inde makko ndem burta bonde nango nge sakugo lalaka ko dum piuno be doyru capande jeetati e zamanu nelado ko hunduko do bay wi'ama Aisha wadi zina bu yukkiye mum be wolo non tay ko fenande nelado inni awa joni goto kala wonno do dum do tay ko fenande yo aro reporta do report be fobe inni awa Allah wiyo men focco loyru capande jeetati ko dum woni sariya sa wowli a wi ɓeygu ma no waɗi zina ha joni ka wonɗen ɗo sa wi ɓeygu ma no waɗi zina tawi o waɗali zina feeñi laaɓi poso o waɗali zina sari al islam on ko ya piye loyru capanɗe jeetati ko fiita filli to sifa ɗum aduna ndaare ka o yawditi hunduko mum kon ha ko ɓaaroyi o inni o watti ɓeygu makko nene makko kono Allah wi sanction on lebbi ɗiɗi jokkodirɗi ko horugol si o hoori lewru e balɗe nogay e jeetati o wi yo ñaamu ñogay e jeenayi faɗɗi janngo mum o waɗa e capantati on o fowto no ñaamiri nden ñande haray balɗe capantati je arane ɗen e nogay jeetati je ɗe foppu yoolike o fuɗɗitoto kadi sabu on nun sabu ko hunduko makko par ce que contrôle ano ko ɗo nandi yimɓe ɓen e nambara wigol mi accitima laabi tati haray o yahay ha o ƴawoya edda goɗɗo go jombamo ɓe wonda ton deƴƴa hokka ñande go noon a faltoyte mo tawa wawatamo yettude par ce que Allah inni la tahillu lahu hatta tankiya zawjan ghayrahu ko ɓaya contrôle ta hunduko makko watane ilay ko ɗo naada e goɗɗo e nokkeli ka wawata yaltude e ña hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله لا والكسل